गुरु मान को मध्य श्रेष्ठ है वृषभ वृषभ वाहन हेले देवदेव महादेवंकर तांकर उपलक्षे अनुष्ठान हेउछि गो विष वाहन गोटी को काटी दियंतु आज्ञा और रहिला विष वाहन बोलते विष कहले पक्षी मान को मध्य जे श्रेष्ठ गरुड़ वाहन किए विष्णु धारण करछंती गरुड़ बेस महादेव आसिले गरुड़ नाम आसिले कविश वाहन हे परमेश्वर हेले महादेव कोटि को काटी दियंतु रमेश्वर हेले नारायण गरासनकारी कहले शिव विष भक्षक अच्छा विष को पान करछंती कोठी पान करछंती सागर मंथन कलावे ना सुन हे धनु जई सुन हे धनु जई सागर मंथन कहि मोरी होती सुनते सुजन हे सागर मंथन हेबो सेई देवदेवंकर उपलक्षे अनुष्ठान हेउछि तांकर कथा को आलोकपात करिवा आगो तांको कथा जेते बेले सुर एवं असुर दुई जन मिसी आज्ञा देवता एवं असुर मिसिति सागर मंथन करिबे अच्छा सागर मंथन करिवा को हेले मंथनी दरकार बेस मंथनी करिवा को आज्ञा मंथन करिवा को हेले दौड़ी मध्य आवश्यक मंथनी के हेले दौड़ी के हेले ब्रह्मांकर दंड नेई ब्रह्मांकर दंड नेई दुआर बारी जे करिले तही दुआर बारी जे करिले तही मानु किना करी हे ब्रह्मांकर दंड नेले दुआर बारी कले बासुकी सर्प को आज्ञा दौड़ी मंथन हबो आज्ञा देखते बेले समुद्र हे मंथन होइला चंद्र पर्याप्त पुष्प उत्पन्न हेला पर्याप्त मध्यमस्ती हेले बाहर हेले को छामुर सुना सागर मंथन हेला चंद्र जात हेले पर्याप्त हस्ती बाहर होइला पारिजात पुष्प मध्य बाहर होइला इंद्र को छामुरे देले पारिजात पुष्प जात हस्ती लक्ष्मी मध्य सेई ठारू होइला चंद्र लक्ष्मी भाई भौणी एक कथा प्रमाण अच्छा लक्ष्मी की लोक तोर माता कहंती मातांकर भाई चंद्र हेले मामू सेति भाई समस्त मामू बोली डाकंती हेले आज्ञा आ कोन बाहर होइला आ कोन सुरा गले सागर मंथिले बाहर होइला
ଅସୁର ମାନେ କିଛି ଅମୃତ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ସମସ୍ତେ ଅସୁର ଗଣ ଯାଇ ଗୁହାରି କଲେ ଦେବ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କର। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଥିଲେ ସାଗର ରହିବ ପାରିବା संसार किपरि रक्षा हबो केमिति रक्षा हबो सेथिबाई देवदेव महादेव आज्ञा हे से विश्व को कले आपियान अच्छा एही दिन ठारू जागर यात्रा बोली जे प्रमाण ठारू जागर यात्रा होछि आमे माने पालन करू जे समस्ते अच्छा अच्छा आ कोन अछि शिवंकर कंठटा आज्ञा नीलकंठ पड़ी जाईछि आज्ञा नीलकंठ नाम धारण सूर्य जम हे नीलकंठ परासन कहले विश्वभक्षक महादेव गटी को काटी देले रासनकारी कहले अग्निभक्षक कहले नारायण मखर नाशक अच्छा मंद बुद्धिर गर्भहार कहले शिव मटी को काटी देले खर नाशक अच्छा युगरे प्रभु से नारायण राम रूपे खरासुर खर दैत्य को वध करे मखर नाशक शशि खंड धर अच्छा शशि बोलंदे चंद्र खंड चंद्रंकर खंड को मस्तक करे धारण करिसथि महादेव शशि खंड बेस 100 को काटी देले शिखंड हां शिखंड कहला या मोर पुच्छ धारण करिसथि कृष्ण नारायण हे विभूतिवंत हां विभूति भस्म बोली छथि महादेव कि नहीं हां बीटा को काटी देले भूतिवंत अच्छा भूतिवंत बोलंदे ऐश्वर्यशाली अच्छा रूप गुण रे ऐश्वर्यशाली हे रामचंद्र नारायण हे विभूतिवंत जाति हरि कुमार कतांत जाति हरि कहला ज्ञा गौरी कर दुख आर कहले महादेव नौटा को काटी देले गजाति हरि अच्छा गज कहले हस्ती रक्षा कहले नारायण जाति हरि कुमार कतांत कुमार कहले कार्तिकेय कर पिता हेले महादेव कूटा को काटी देले मारन कतांत मारो किए ना मदन मन मथ मारो प्रजुन मिले तम दप कनंग काम पंच सरस्मर अमर कोश विधान रे कंदर पर नाम अछि अच्छा मदन मन मथ मारो मारो बोलंते से कंदर को बेसे मारन कता तो कंदर कंदर ताक हेले कृष्ण नारायण कि नहीं मंदर गर्भनाशक भूताश्रित अच्छा भूत गण आश्रित आश्रय करिसंती महादेव मशानरे वास करंती भूटा को काटी देले ताश्रित अच्छा ताश्रित बोलंते नारायण सर्प ऊपर शयन सर्प को आश्रय करिसंती अच्छा लंकेश पूजित लंकेश रावण द्वारा पूजा पांती महादेव लौटा को काटी देले केश पूजित अच्छा बहु रूप रे पूजा पाउछंती नारायण दश अवतार नै छंती सब बड़ा है वामन नरसिंह परशुराम राम बलराम एवं बुद्ध कल्कि 10टा अवतार नै जाहकर उपलक्ष्य अनुष्ठान हेउछि अच्छा से प्रभु गुडाकी गंतव्य पथर पथिक हेला ना तारेश्वर दिय हे प्रभु तारेश्वर दिय हे देखा अच्छा प्रभु ए पापी कुमारे अच्छा ये पापी कुमारे कौन है रक्षा तारेश्वर दिय हे देखा
पवित्र जागर जात्रा उपलक्षे पवित्र जागर जात्रा उपलक्षे आज मुख्य आकर्षण अनुष्ठित भारत लीला सुभद्रा संस्कार शिविर भारत लीला सुभद्रा संस्कार शिविर गदाधर श्रीजुक्त गदाधर 50 प्रदान अनुष्ठान विद्याधर बेहरा 100 भारत प्रदान अनुष्ठान को भाषा को
ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା କୋଟି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଏ ଭାଇ ପରିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କୋଟି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଓ ମହାସାଗରକୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆମର ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମର ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଭଜନକାରୀ ସବୁ ରହିଥିଲେ ଦୟାକରି ଭାଇମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦେଖା ନାହିଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ସମସ୍ତେ ଆସି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଅଛି। ପୁରସ୍କାର ଦାତା ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ କଳାକାର ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ କାଲି ପୁରୀରେ ନାଚ କରିଥିଲା କଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମ ପୁରୀରୁ ଆସିଲୁ ସକାଳୁ ଭାଇ କହିଲେ 3ଟା ବେଳେ ନାଚ ନା ଭାଇ କିନ୍ତୁ ନାଚ ହେଉଛି 5ଟା ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ବି ହେଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ସୁଦୟା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହବ ତେଣୁକରି ନା କପିଳ ଋଷିକା ବଂଶ ବଂଶିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜମକୁ ଜାନୁ ତଳେ କେ ରଖିଲେ ସମୟ ହଣୁ ଲଙ୍କା ରହିଲା କାয় ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲା ଲଙ୍କା କେଉଁ ପୁର ଲଙ୍କା କେଉଁ ପୁର ଯେ ଆପଣ ପୁରୀ ନାଚିଲେ ରସଗୋବିନ୍ଦ ଲଙ୍କା କେଉଁ ପୁର কপিল মহর্ষি শঙ্কর বংশକୁ ধ্বংস কଲେ আচ্ছা সগর মধ্যম অক্ষর আসিলা গ গ জম্মକୁ জানু তলে কে রখিলে আচ্ছা জম্মକୁ মুসা কেউ সময় লঙ্কাপুরକୁ গমন করেছিলে কেউ সময়ে হ্যাঁ না জানো ভিয়তে সংজ্ঞা হেলা প্রাতা
ଅକ୍ଷର ଆସିଲା ସା ଥିଲା ଗଣେଇ ଆସିଲା ସା ଗଣେଶା କେଉଁ ସମୟରେ ହନୁ ଲଙ୍କା କହିଲା କା ଶବ୍ଦ ପ୍ରାନ୍ତ ଭୁଗେଇଦେଲା ସକାଳୁ କା ଶବ୍ଦ କିଏ ରାଖୁଛି କାରଣ ନାମ ହେଲା ବାୟସ ଅକ୍ଷର ଆସିଲା ଗଣେଶା ଲଙ୍କା କେଉଁର ଲଙ୍କା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ରାବଣକୁ କିପରି ନାଚିଲେ ରଘୁବୀର ରାବଣକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବିନାଶ କଲେ ସମର କରି ବିନାଶ କଲେ ମଧ୍ୟମ ଅକ୍ଷର ଆସିଲା ସେ ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନରାଜ ଗଣପତି ଉପସ୍ଥିତ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆସିଥିବା ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଇଏ ଜାଗର ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କର କୁକୁରା ଭାଇଙ୍କର ଖାସ କରି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲଟା ଦେଇଥିଲେ ନା କି ନାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା କେମିତି ହେବ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ଦାତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଗାୟକ ଚାରିଗୋଟି ପନ୍ଥା ଦେଇ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ ପ୍ରଥମେ ଆତିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନଚୈତନ୍ୟ ଚତୁର୍ଥେ ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଚତୁର୍ଥ ଆଦ୍ୟା କହିଲେ ମା ବାପାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ମାତାଙ୍କୁ ସେ ଦିଲେ ପିତାଙ୍କୁ ପାଇଦେବେ ସେହି ପୁତ୍ର ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ପଦେ ସକଳ ସିଂହୀ ନାଚ ଖାଇଲେ ହେମା ବୋଲେ ନାଚ ଚିକା ହେମା ପରମ୍ବା ଗରେ ପରମ୍ବା ଗରେ ହେମା ପରମ୍ବା ଗରେ ତୁ ଭଟାଇ ନା प्रथम पद शेष पद कलिकता काली नरमुंड मारी ঝামনো মারিয়া মন
ଚେତନା ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ରେ ଅବୁଝା ମନ ତୁ କିମ୍ପାଇଁ ଏମିତି ଅବୁଝା ହେଉଅଛୁ ତୋତେ ଦିଏ ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଶରୀର ଆକାର ଆକୃତି ଦେଇକି ପଠେଇଲା ତୁ ତାହାର ନାମକୁ ଦିନେ ହେଲେ ଭଜନ ସ୍ମରଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁନାହିଁ ଯଦି ଆପେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ କରୁନାହିଁ ଇଏ ମାୟା ମୋହ ସଂସାରରୁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବୁ ଇଏ ତ ମିଛ ମାୟାର ସଂସାରରେ କି କେହି ନୁହେଁ କବି କହିଲେ ମା ଗୁରୁ ଧନ ଜନ ଯୌବନ ଗର୍ବ ହରତି ନିଶ୍ୟାତ କାଳ ସର୍ପ ମାୟା ମୟା ମିଳିତ ମିଠେଣ ମିଳିତ ବ୍ରହ୍ମ ପଦମ ପ୍ରବିଶେଷ ଗିରିତୁଆ ମା ଗୁରୁ ଧନ ଜନ ଏବଂ ଯୌବନ ଗର୍ବ ଆଚ୍ଛା ହରତି କହିଲେ ହରଣ କରିନିଏ ନିମିଷ ମାତ୍ରକେ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ରକେ ସମୟ ଏସବୁକୁ ହରଣ କରିନିଏ ତେଣୁ କରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନା ନଳିନୀ ଦଳଗତ ଜଳମତି ତଦପ ଜୀବନମତି ସହଜ ଫଳ ଜନବୀୟ ସଜନ ସଙ୍ଗତରତା ଭବତି ଭବାନ ବେତରଣ ନଳିନୀ କହିଲେ ପଦମ ପଦମ ପତ୍ର ଉପରେ ପାଣି ବିନ୍ଦୁଟେ ପଡ଼ିଲେ ଯେପରି ଟଳମଟଳ ହୁଏ ସେହିପରି ଏ ସଂସାର ରୂପକ ପଦମ ପତ୍ର ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ରୂପକ ପାଣି ବିନ୍ଦୁଟା ହେଉଛି କୋଉ ଦିନ ଚାଲିଯିବ କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆଜି ଚାହୁଁଛି ମନ ଚାହୁଁଛି ଯିବି ବୃନ୍ଦାବନ ମନ ଚାହୁଁଛି ଯିବି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମନ ଚାହୁଁଛି ଯିବି ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗର ଦର୍ଶନ କରିକି କି ନାହିଁ ଉପବାସ କରିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କି ନାହିଁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କରିବା କି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବାଦେବୀ କିଏ ସେ ଭାଗବତରେ କବି ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ ପାଷାଣ ପୂଜା କରୁଛି ବଡ ଦେଉଳକୁ ଯାଉଛେ କାଠ ପୂଜା କରୁଛେ ନା କାଠ ପାଷାଣ ତରୁଣ ଇଏ ମାନେ ଶରୀରରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ମନ ଦେଇ ଯଦି ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଚେତନା ପୁରୁଷ କହୁଛି ମନକୁ ନାରେ ମନ ବାଇ ପିତା ମାତା ସମ ନାହିଁ পিতা ধর্ম পিতা হি পরম তত্ত্ব জননী জন্ম ভূমিষ্ঠ স্বর্গাত অতি করে ଅଛି স্বর্গঠাରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁନାହିଁ କଥା ନଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାହା ମୁଁ ଭୁଞ୍ଜିବି କେମିତି କି ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ବହଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରିବା ପୂଜା କରୁନଥିଲା ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁନଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ ଭଲ ଶାଢୀ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଲଗେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ହେଲେ ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ଅଛି ଠାକୁର କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର
ଗୋଟେ ପିଲା ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ଆଚ୍ଛା ଡେଲି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଉଠିବ ହଁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ହଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ହୁଁ ଭୋଗରାଗ ନେଇକି ଯିବ ହଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡେଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଆଚ୍ଛା ପରୀକ୍ଷା ଦବ ହଁ କିନ୍ତୁ ପାଠ କିଛି ପଢିବନି ନାଇଁ ଠାକୁର ଦେବେ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନଥିଲେ କଲେ ସେ ହବ କର୍ମ କରିବ ନାନା ମହତେ ହରିବ କର୍ମ ସେ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ତେଣୁକରି ଇଏ ମନକୁ କିପରି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବୁ ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଇଏ ମନ ରୁନ୍ଧିବ ଦୃଢ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ କାହିଁକିନା ଏ ମନ ସ୍ୱଭାବେ ଚଞ୍ଚଳ କେବେ ହେମର ହେ ନିଶ୍ଚଳ ତେଣୁକରି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପରୋପକାରାୟ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷା ପରୋପକାରାୟ ବହନ୍ତି ନଦୀ ପରୋପକାରାୟ ଦୁହନ୍ତି ଗାବ ପରୋପକାରାର୍ଥଂ ଇଦଂ ଶରୀରଂ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଗଛଟା ଶରୀରରେ ଫଳ ଧାରଣ କରିଥାଏ ନଦୀ ଅନବରତ ବହି ଯାଉଛି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ପରର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ଶରୀର ବିସର୍ଜନ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ତିନି ପ୍ରକାର ନମସ୍କାରାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆତ୍ମାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସର୍ବୋଟେ ସୁରାରି ପୁମିତ୍ରସ୍ୟ ଭୃତ୍ୟ ଶତାକ ବାହନ ଅକ୍ଷର ରୂପେଣ କରତେ ଜାନନ ତବ ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଦେବତା ମାନେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ରାବଣ ସୁରାରି ରିପୁମିତ୍ର ରାବଣର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମିତ୍ର ହେଲେ ସୁଗ୍ରୀବର ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ହେଲେ ହନୁମାନ ହନୁମାନଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ପବନ ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଲେ ହରିଣ ତାଙ୍କ କହିଲେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ନଦୀକୁ କାଟିଦେଲେ ରହିଲେ ହରି ନାରାୟଣ କଳକୁ ବିହାରୀ ହରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ବୋଳାନନ୍ଦିତ ହେଲିଆ ଲାଗିଛି ରେ ହେଲିଆ ଲାଗିଛି ରେ
ভারি রে নমো সপুরে বহে মোর কথা বসরে শ্রীরাম মান করিলে বসে মহাভারত পড়া সমুদ্র হরি জগন্ধিরে কুল যায় কিবা করি সমন্বিত হই বশিষ্ঠ সহার জয় ভগবান পণ্ডিতে নায়ক কারো মান পূজো বসি কর তোরে হরি বল আয়া দেবতি সহার হরি সম্রাবতী পড়া জগতে হরি বল কিয়া গে করো করো ভাই মান তোমর অপার অপার স্বভাব ধরে দেব ভাই হরি বল করো বাবা শ্রীমান কুমু করবাছি হরি মনে নাও সিংহ দেব হুড়া হুড়ি লক্ষ্মী হরি মোর হুড়া হুড়ি দেব রাতে সরে কুমর সিংহ রইব হরি বল হুড়া হুড়ি আগে এক সরে ছিল যে পরিয়ে পত্র সারো চুলি পড়িব মନରେ সংকট রହୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଖରେ ଟିକେ ଲାଜ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଟିକେ ଆସୁନି नहीं ହେଲେ କଳି ଯୁଗରେ ମହାମନ୍ତ୍ର କଣ कौन ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ कौन कहले ନାଲ କୋଇଲି ଏଇ କଳି ଯୁଗେ হরে কৃষ্ণ হরে রাম কৃষ্ণ অক্ষর কলি যুগে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে ये 16 अक्षर राम 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 हरे हरे ये ମଧ୍ୟ 16 किसी କଳିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର ତାକୁ ମୁଖରେ ସ୍ମରଣ କଲେ ମହାପାତକ ହୋଇବ ବିନାଶ ତେଣୁକରି ଆଜି ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ସହିତ ବାଜୁଥିବ ଏ ମୃଦଙ୍ଗ ଧରୁଳାଇ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛିବେ ପ୍ରଭୁ ମନ ମାରି କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛିବେ ସେଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କି ନାହିଁ ହଉ ଦୟା ରଖିଥିବେ ଆମ୍ଭ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ମା मते डकाइदार किस भिपाय आज्ञा कहूची कोना बाइबल छो आज्ञा ओह कह भीतर लेकी विपरीत बारी चुभिला
ভোলাই চক্র দ্বিতীয় কুপরা উদ্যম সাহস ধৈর্য বলবুদ্ধি এবং পরাক্রম এই ছ গোটি গুণ যাহাଙ୍କ শরীরে বিদ্যমান তତ୍ର ଦେବପି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଦେବତା ମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରି କିଏ ସେ ଜଣେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦଶ ନାମକୁ ଧରି ବାରମ୍ବାର ବାସ କରିଛି ମୁଁ ବୁଝି ଆସୁଛି ଆପଣ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପଣା ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପଣା ସାରିବା ପାଇଁ ହେମାଜନିସି
তো পার্টি খসুছি নাম হল পন্ডু হ্যাঁ শির পকাইবে হানি শির পকাইবে